Ndugu inatusubua sana. Na jege. Na ile naitwa kagema. Inakuja inakula mahindi, viazi, mboga. Ana time saa za lunch. Anaona hakuna watu direct. Anaona umerudi kwa nyumba. Ni bila shaka naye anakibia kwa shamba. Hata sisi wa mama hatuwezi tukazifuguza, tunasifuguza kwa sababu zinatukibisa. Tunaita serikali inakataa kukuja. Manakataa kabisa. Manasema ate tumapigie simu. Saa ile ndugu iko nini shamba.